खुलुमबाय दिनै नैथि सान मैया फार्स्ट डेआव सेम जायगा सेम गामि माजगावआव जोङो मैया खामानि मावफैदोंमोन सेम नैबे जायगायावनो फिन आरो जोङो सफैबाय बेनिफ्राय मैया जोङो न'खर गंसे बानायनानै होदोंमोन दिनै मा खामानिखौ जोङो मावगोन बेखौ थिरांथा लादों एबा सेन्ट्रेल टिमा बिथिंहाय सावरायगासिनो दङ दा नोंथांमोननो बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन दिनै जोङो मा खामानिखौ मावनाय जागोन उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों दिनै मा मोनसे खामानिखौ मावनाय जागोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन नोंथांमोना बेसे हायो शेयार खालामनानै भिडिअखौ दे मा डिसकासन खालामगासिनो दङ मा मावगोन मा मावा बेखौ फोरमायगासिनो दं उदालगुरि ग्रुप थांबाय ओमफ्राय मोनसेया सनितपुर सनितपुर ग्रुप उदालगुरि ग्रुप आंनि ग्रुप मोनसे बेनिफ्राय आरो मोनसे माबा थांबावगोन नेरा जोंना जिल्लानिया गारिया एसे नांथाना थाबाय आब्रुजों खेबसे थांखाबाय वास आफादगिरिया सलायबाय जोंनानो खेबसेयावनो जों खामानि मावगोन नैरा न'खराव सफैबाय दिनै जों बेखौनो मावनो नाखौ लानाय जाबाय जानो हागौ जों हाब्रुफोरखौ एसे साफा खालामनांगोन हा एंलाफोरखौ जों गारनांगोन मा अबस्था जाना दंजोबो नै माबा मोनसे फोरमायहरदो रायजो राजाफोरनो बेखौनो फोरमायगोन अबस्थायाथ' जोबोद गाज्रि गाज्रिब्लाबो मानसिफोरनो जि एसे हायो गाज्रिनि बिथोरावनो खथासे खथानै जुदि जोङो बिथांमोननि फबनानै दोननाय हाब्रुखौ एसे साफा खालामनानै होलांनो हायोबा बेखिनियावनो जथेस्थ आरो बर्तमान माने परिस्थितिनि थाखाय बाखि उनाव एसेनो माने गोबाव जालांगोन हाब्रु दैफ्रा एसे रानलाङोब्ला खामानि मावनायाव उसुबिदा जागोन किन्तु बे समाव माने खामानि मावनो कुनु सुबिदा गैया हाफोरा पुरा गुरै गोजा हाब्रु गोजा नों जावना गारनो होनबाबो आथा गोजा खस्थ' जागोन जिखिनि नुदों कमप्लिटलि हायाबाबो एसे एनै आरो खथासे सानसेयाव जुदि खथासे मोनसे साफा खालामना होनो हायोबाबो जथेस्थ आरो बेखिनि आदानिसिम साबायखर थाबाय बिथाङा फोरमायनानै होबाय नंगौ नै जोबोद हाब्रु गोजा जाना दंजोबो न' सिङावबो कमप्लिटलि हाब्रु जाना दंजोबो नेरा बेखौ जों दिनै नैथि सानाव बे खामानिखौ जोङो मावनो आखायाव लादों दे नायलांबाय था गला मेदेट खालामनानै थांबाय थागौमोन मालाय दै नाया खारगासिनो बेदरा खारगासिनो खामानिया मा सानसेल' खुसिया मोनबा रानगोन ना बे हाब्रुखौ पुरा जों साइड खालामना होजोबनांगोन आरो नैरा हाब्रुआ नेनाय যোৱাকালি কামটো 10টা ঘৰ বনাইছিলোঁ এইটো সেকেন্ড जोङो मावगोन न'खरनि बिगोमाया দাদা খুড়া আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন অৰুণ কোঁৱৰ অৰুণ কোঁৱৰ আচ্ছা আমি নিখিল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আহিছোঁ এইটো কামটো কৰিব আহিছোঁ আৰু কি ক'ব এই সময়ত আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰজাতি দল আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড় মাজগাঁও মোৰ ঘৰ মোৰ নাম শ্ৰী অৰুণ কোঁৱৰ আজি তেখেতসকলে সুদূৰ অসমৰ নামনি অসমৰ আপোনাৰ বড়োলেণ্ডৰ বড়ো ভাষী বড়ো ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে আমাৰ এই
এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত গোটেই মাজগাঁও অঞ্চলটোত ব্যাপকভাৱে ক্ষতি সাধন হৈছে। যেনে ঘৰ দুৱাৰ জীৱ জন্তু আদি কৰি মানুহৰ আৱশ্যকীয় যিখিনি ব্যৱহৃত সামগ্ৰী সকলোবিলাক ধ্বংসপ্ৰাপ্ত পৰিণত হ'ল। গতিকে এইবোৰ এক মানে যিটো আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সংগঠন যিটো আজি সংগঠন আজি যিটো পদক্ষেপ লৈ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোক সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। তেখেতসকলক আমি আমাৰ অন্তৰৰ পৰা আমি চিৰকৃতজ্ঞতা কামনা কৰিছোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকক সঁচাকৈ আমি যিটো আজি তেওঁলোকৰ পৰা আমি সহায় সহযোগ আৰু এই ঘৰৰ যিটো চাফ চিকুণতা কৰি দিছে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সঁচাকৈ গোটেই অসমবাসীয়ে শলাগিবলগীয়া এটা কৰ্মত তেওঁলোকে লিপ্ত হৈছে। মই আজি এই মোৰ নিজ ঘৰৰ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে চাফাই অভিযান কৰি আছে আৰু সঁচাকৈ তেওঁলোকক মই কেনেকৈ মই কি ভাষাৰে মই ধন্যবাদ দিম জনাম, কেনেকৈ মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিম তাকো মই ভাবি পোৱা নাই। অন্তত দুখ লাগিছে ঘৰ অৱস্থা দেখি। ঘৰ প্ৰায় যদি খাৰা আছে ভিতৰৰ বহুখিনি সামগ্ৰী প্ৰায় মোৰ কিতাপ পত্ৰ আলমাৰি আৰু অন্যান্য বিচনাপত্ৰ গেছ খোৱা সামগ্ৰীবিলাক সকলোবিলাক মোৰ ইতিমধ্যে বানপানীত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল। বিচনাপত্ৰ আদিকে কৰি টেবুল চকী সকলোবিলাক এইবিলাক মনত পৰিলে চকু পানী বৈ দিছে। আৰু সদৌ শেষত মই এই বড়ো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সংগঠনৰ সকলো সদস্যলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য থেংক ইউ।